This man is already dead. He just doesn't know it. Yes, unfortunately, that's true. It's a third stage of rabies infection. Most of the time, he has less than 7 days. And yes, you can prevent that even after you got rabies, but you have to get rabies shots immediately. Dengar ni, bila rabies dah ada simptom, peluang hidup kosong. Hai korang, hari ni saya nak share tentang rabies 100% maut bila ada simptom. Virus rabies boleh diam dalam badan selama berminggu-minggu. Tetapi bila mula serang otak, semuanya berubah. Pesakit akan sawan, takut air dan akhirnya koma. Dalam sejarah perubatan, hampir tiada yang terselamat bila rabies dah sampai ke tahap ini. Ia bukan sekadar sakit, ia penyiksaan perlahan sampai nafas terakhir. Jangan tunggu sampai simptom muncul, lepas digigit, basuh luka 15 minit dan terus ke klinik, sama ada klinik kerajaan ataupun klinik swasta. Vaksin percuma boleh didapati di klinik kerajaan. Vaksin boleh selamatkan nyawa.